Kadba ki Menteri ke Sarkar MDA2 bakenthup ya ubak senyau bahalang dhar nalor ubak pol lingdo kidang ya le jengok kai ya kayo thamai ki hawkers kabadan ha parking lot Kameglaya Urban Development Authority lani muda kiladon kinong di jingde ki blami ban pensngau sya kini ki Menteri halor ki jing e ki baki shem kini kinong di jingde ha kapor baki Menteri ki la kren ban sngap yaki ki la penpau ya ki jing e ki baki shem ha ka bayde bat ka jing bamla jungki ban di jingde nalor ka jinglang hakikat tu kat ni ki benta kate ke yo kini ki Menteri ha ka jing yo sngo jungki ya ki jing e ki la pensngau ba kadang dei ka bathamai bat kumta ken hab ban sha shitom shipor Jangan sama dia. Kap sini. Sini. What type of transport? Yes. Yeah. Yes. Corner of gini. Sudah nampak toilet ini susah. Oh, bahai. That is a good sign. Itu simbol ambil sini biar orang support kamu lalu. That is a good sign. Nice. Nah itu simbol ambil sini dia. Gimana kalau yang itu lagi direct. See pieces they know how to talk. They said once you take out Rancong, naik silong bin? Oh, kurang silong apa? Tapi yang lain. Taxi stop there. Tuan buat. Orang pergi beli pun cepat bayar cepat. Rasa je. Ya, shoes lah. Left side. Kurang publicity buat saya nak. Publicity. Abi tu ni nak. Sir. Ya, That is business.
Tak akan sedia. Tak. Kan sedia. Sikit kan sedia. Kan sedia tak. Tak, ni saya pek tak. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya